U radu sa klijentima, kad je reč o tuge, o očajanju, o depresiji, ali pazite, tuge kao produktivna, funkcionalna, negativna emocija koja nije skliznula u depresiju kao nefunkcionalna, negativna emocija, onda kao opciju im uvek ponudim tehniku negativnog portreta. Zašto? Zato što ljudski mozak po defaultu je uslovljen da stvari i situacije preuveličava. Uvek ljudski mozak percipira te neke ljude koje su ostale iza nas, te neke situacije koje su ostale iza nas, kao nešto što je vredno, kao nešto što je dobro. Uvek se fokus stavlja i percepcija na te neke lepe momente, lepe proživljene situacije, tu neku ljubavnu neraskidljivu vezu, te neke situacije koje uvek doživljavamo kao nešto bez koje ne možemo dalje u životu. Međutim, tehnika negativnog portreta stavlja fokus baš na one negativne stvari, negativne situacije koje u to vreme nekad i negde smo proživjeli i doživjeli sa tim nekim ljudima, u tim nekim situacijama, i tehnika negativnog portreta nam vraća realnu percepciju, da se navratimo na sve ono što smo mi realno zaista doživjeli i proživjeli. Da ne stavljamo fokus samo na dobre stvari, već da stavimo fokus zašto smo mi te situacije prevazišli, zašto su ti ljudi ostali tamo negde u to vreme nekad i negde, a nisu prisutni u vremenu ovde i sada. Tehnika negativnog portreta nam vraća realnost u momentu ovde i sada, fokus da možemo dalje, da možemo percipirati život i ljude na drugačiji način i da stvari ne preuveličavamo, jer nisu sva stara vremena dobra vremena, a život ide dalje i naravno da moramo nastaviti ići dalje čvrstim korakom i verom u samih nas.